So ang mga anti dapat ti farm da ditoy, ti dakdakkel nga farm da. Hello ade. Ay, hello ano? Apo. Oh, di gito yung ti anada toy. Ayan. Oh. Puno nagdadakkel siya. Dakkel deta ni. Ayan. Teko na kon medyo nanak ije tatay kasano ti pan nakalasin mo ti lalaki tatay. Dito yun No, pa. ulitin tayo tapno mamindwa nga maamuan di kita viewers tayo. Ti panagkita lang ti lalaki manong. Dito yung umuna, dito yung sipit, ada red na. O yan. Sa medyo dadadakkel ti sipit na. Mm. Tapos, dito tayo genitals na, no lalaki. Ah, ti seletong na. Ayan, isa deta. Deta no lalaki. No babae met, la detoy, bababat ti sipit na, Mm. sa ada bilog ijay makatlo nga anano ko. Pitching na mo deta. Ayan, deta no ko. Yung madamag kuman, manumot ti life span na di gito yung crayfish. Kaya damit ti agbyag 5 to 20 years depende DJ environment nga nagyanan Oh. ko. Ikaw dito yung nagnegosyo, kumusta mo ti profit na? Medyo mayat met ko yan pati ano. Oh. Kasi dakay pa lang ti the farm na dito, baka di pa mo di kita padatay nga Tagalawag, Tagalocos Norte nga ada iti farm iti crayfish dito nga masarakan dito Salet, Bulangon, Barangay 55. O ada pa iti farm da may sakin dito kat dakdakkel ni. Hamit nga naka-start ti maintenance na detoy. Met ko ya. Actually natipid talaga detoy. Dito usarek lang para ka dito 8 nga anak 32 watts lang. Oh, 32 watts 32 meter, watts lang talaga. Iji bagir kat naka-solar da pa. O yan, solar rin. Mas tipid man Oo, di jaye. Mas tipid din, di jaye niya talaga. Dito yung kwate buried ko na da nga bale buntis. Deta no kwati almost agis start pa lang agbalo ti color na. Ag orange, ag lighter. Inga na nga 6 weeks nga binukwati anano ko. Before nga i-release nanto di gijay krailings. Oh. Handa mo naungat no buntis da? Haamet ko ya, haamet. Baliktad aya. O tao kit naungit. So di jay no ada itlog na aya. No nag-hatch, di kita ubing nga rod. Pengab kabilan nyo. Bale ito yung kwa kuya. May pano ko amin dito eh. Ah, Well. okay. Kaya namin tag-hold ti 1,000, 2,000 nga krailings no kwato yun. Ah. Basta dala paglemengan da iso di kita pipe nga babatit. Ay, di kita te. Ano pa na electrical. When Electrical. after a month, i-sorting tayo. Ta adda nga di kita umun-una nga dumakkel. Di kita. Dami tayo babatit. Iso nga kailangan nga isinan to. Ngam, dati nga artikang kalenda. No, DJ first week na kuya ket bulbulong lang talaga di kita dried leaves. bulbulong. Oo. Antay pa lagpapapids ta medyo napigsada ti ammonia ngamin. Iso nga di kita. Ano tati anada, di kita greg-greg. Di kita greg-reglatan isot kang kanenda. Okay. Kin makita mo tan unay nga kasapulan ti maintenance de giti hatchery panawag na no When kana. hatchery na. So ading invite mga rod di kita no adda kayat na nga agalaga met kasla kanya ket agalaga akmet ten. Oh. Invite mo rod isuda. Dagitay mangayat nga agtry ti crayfish farming. Dumanong kay lang ito'y farm. Ito'y 55B Salet Bulangon, Lawag City, Aaron Saguro Crayfish Farm. Isuruan kayo digitay basic nga panagalaga, digitay do's and don'ts. Ken no ti obraen no kunwari adda buntis, adda agmol, mabaling ko isuro amin digijay. Free amin digijay. Free kano awan ti gaston. Ken i-anape di page yo. For example, di kita kayat na nga kontakan da di page yo. Mabalindak kontaken through Facebook. Mabalindak i-message no kwa. Aaron's Taguro Crayfish Farm lang no.